Počinje svjetski šampionat u vaterpolu u Barceloni. Crna Gora nakon 2 mjeseca jakih priprema nastupa na ovom turniru. Kako ocjenjujete protekli period u kojem ste imali jako naporne pripreme? Pa evo, kao što ste i vi rekli, 2 mjeseca izuzetno teških priprema u sklopu kojih je bila finalni turnir Svjetske lige u Rusiji, gdje smo nastupili sa mlađom ekipom. Sigurno poslije toga su se priključili ovi neiskusni igrači, jedno mjesec i po čistog zajedničkog rada kompletne ekipe. Stvarno je bio jedan pakleni rad gdje su igrači, mogu da kažem, dali svoj maksimum, odgovorili su na sve zahtjeve koji su bili ispred njih i te bazični dio priprema koji je bio najteži za njih poslije na ove sve turnire koje smo odigrali, tako da smo zadovoljni urađenim i nadamo se da ćemo spremni dočekati svjetsko prvenstvo. Selektor Perović odredio je spisak, možda na iznenađenje nema Sekulovića, tu je Francuz Kruzija i u timu također nema ni Čučkovića i Draškovića. Pa dobro, to za nas nije iznenađenje. Luka Sekulić je odigrao korektno i tu svjetsku ligu. Ugo Kruzija je bio naša želja od prošle godine, odigrao je dobro sezonu u Budvi, nametnuo se svojim radom i čekali smo te papire koji su na kraju i došli i on je član reprezentacije svjetskog prvenstva. Što se tiče Čučkovića i Dragana Draškovića, stvarno nijanse su odlučivale hoće li oni otići na svjetsko prvenstvo. Jednostavno stručni štab je morao odlučiti koji će 13 poći, da je moglo i 15 igrača, sigurno mi dvojica bili tu, ali eto, ovaj put je takav izbor, nadamo se da će biti pravi. Na startu vas očekuje Grčka, u grupi ste sa Španijom i Novim Zelandom. Izuzetno teška grupa, po meni uz ovu grupu gdje su Srbija, Australija i Mađarska najteža grupa. Na početku smo sa Grcima otvorili svjetsko prvenstvo i odigrali smo s njima taj Vodafone Cup u Budimpešti, smo ih dosta lagano pobjedili, a to nije realan rezultat. Grčka je dobra reprezentacija, ozbiljna, mi smo bolji od Grka, ali jednostavno to je reprezentacija koja ako se opušte protiv nje napravit će nam probleme. Tako da nas znate i sami da prva utakmica na velikim takmičenjima nosi neku posebnu težinu, to otvaranje dobro bi bilo za nas itekako pozitivno da pobjedimo Grke i onda u drugom kolu po meni jedna od ključnih utakmica možda i prvenstva protiv Španije, domaćini, oni uvijek imaju velike ambicije svjetskih prvenstva, pogotovo sada kada su organizatori ovog velikog takmičenja. Nadam se, ako pobjedimo Grke i Špancu prva 2 kola, kad snimamo tu laganu utakmicu protiv Novog Zelanda, da će imati onda dosta vremena da se spremimo kao prvi iz grupe za ono što nas čeka dalje, a to je osmina finala koja bi, kažem, hipotetički bili prvi grup bila laganije, onda je to četvrtfinale koji je ključ prvenstva, tako da, ali idemo korak po korak. Grčka i Španija s obzirom na reprezentacije izuzetno imaju one svoje neke ambicije, bit će teška 2 meča, očekujemo da ćemo dati svoj maksimum i pobjediti obi utakmice. Primarni cilj na šampionatu? Pa primarni cilj je medalja, od toga ne treba bježati. Crna Gora sa svojim kvalitetom treba ide na medalju. Sad uvijek se ne uspije, ali to je tako. Naša želja je da dođemo do te medalje. Nismo mi jedini tu koji žele medalje, normalno uvijek je taj krug nekih reprezentacija isti plus Španci ove godine, tako da tu sigurno jedno, da kažem, 6 reprezentacija, 7 konkuriše za medalju. Naša želja je da napravimo veliki uspjeh, da se domognemo medalje o kojoj nećemo sad ni pričati. Najrađe voljeli normalno zlatnu, ali mi vjerujemo u sebe, pokazali smo na ovim utakmicama da možemo, imamo stvarno odličnu atmosferu u ekipi, nadamo se najbolje. Ono što mene stvarno raduje što se ne sjećam da je bilo tako nešto u reprezentaciji ova 3 dana koja smo bili u Budimpešti, da mir u reprezentaciji mala, gdje smo maksimalno koncentrisani bili i kažem, po meni možda je to i ključ ove reprezentacije, ako zadržimo taj mir u ekipi, ako budemo skoncentrisani i ne budemo reagovali na ništa što je oko nas, mislim da možemo da napravimo sjajan rezultat. Hvala na razgovoru i želimo vam mnogo uspjeha u Barceloni. Hvala i vama i nadamo se da ćemo obradovati naciju, da ćemo donijeti medalju iz Barcelone.